Dragi Kumanovići i Kumanovke, zdravo živo, pozdrav od Kafe Bar Jark. Produžujemo se s našu emisiju za Kumanovo. Prošle nedelje proslavimo jedan mal jubilej, 50. emisija. Danas je 51. emisija, a u njima naš i vaš gostin je Vojkan Popović, poznat Kumanovac. Човек koji je cel život работая на поле на спорт, на физичку културу, голем залюбеник у Соколану и много други работи кои ќе ги кажемо во денешну емисiju. Vojkane, zdravo živo, kako si? Zdravo Marijane, dobro. Baš mi je milo što se navađam pa u jednu ovakvu tvoju emisiju. Kaži mi, gledaš li ti ovu emisiju, evo, kako će da pada? Kako ne gledam sve što je u interes za Kumanovo i za Kumanovci, ja pratim i ne može se desiti da propuštam. Викам дека оваа емисија прави еден времеплов за сви богати случувања у наш град, а Куманово има многу интересни случаи у прошлост и треба да се презентирам на наша јавност. Pa Marijane, ovo što ќе кажу сега не е фалба, него е истина. Да не се напати ти да правиш овакви емисије с познати Кумановци, с познати спортисти од Куманово и да не набрајам јоше све за кога, важно е за Кумановци, да потенцирам Кумановци. Тие што су дошли од страну, добродошли, ама да биде Кумановци не може. Ми Кумановци смо специфичан народ. И ми смо у нашу Југославiju викале смо Куманово е седма република у Југославiju. Како би га те дефинираја Кумановце као лично себе? Што би му дае карактеристики? Па прво Кумановац е многу добродушан како човек. Значи, хуманитарци су горе-доле сви. Svi možu da kažu, možda ne 100%, ali 90%. Znajemo u svako žito ima i kukolj. Kumanovci su ljudi koji su se opredelovali za bilo koji sport u Kumanovo. Zato smo i male ljudi koji od tamo su iskočili od njeni sportovi kude su sportovali. Perfektni domaćini, perfektni roditelji i sve najubavo za Kumanovci. Ево да почнемо обичајно на почеток, малку една мала ваша лична карта за твоју фамилију, за твоју татку, за твојега татка, за твоју мајку. Ви сте у Куманово многу одамна. Одамна. Па, да не беше тага информиро, ја можда и денеска ќе си бидеше со татка и со мајку. Али, времења беа многу лоши, може да се каже лоши, за прогон на политички неистомисленици. Jedan među njima je bio i moj tatko. Isto ime imamo, isto prezime. I ja sam Vojislav Popović i on je Vojislav Popović, ali on po tatka srednjo ime mu je Luka. A Luka, mene mi je dedo. On je od Berane, ovamo je bio na službu, na glavnu strategijsku tačku prema Bugariju. Znajemo дека Bugarija je bila pod, da ne kažu okupacija, ali sličan zbor, ne tražu da ga pronajdu. Morali su da gi izvršava svi naredbe koji gi dava togašen SSR, SSSR, našanski kažano Rusija. U tuj gužvu, može da gu kažu, jedan noć dovađa od udbu i hapsim ga tatka mi i majku mi. Zašto majka mi je pa bila kurir u KOS, u kontraobaveštajnu službu. Da bideš kurir, to je golema rabota, znaješ дека uvek nosiš nešto povedljivo, ako treba i životke ga dadeš za toj. Taj večer ga zatvorih tatka mi i majku mi. A majka mi je bila trudna 7 meseca sa mene. Oni go i njuma soberev, zašto ona je bila kurir u kontraobaveštajnu službu i zatvorih gi ovdeka u naš poznat garnizon. U centar na Kumanovo. Tu je bila komanda na garnizon, a vojedno dole u podrumi su postojale kelije u koji su gi zimale tije što ne odgovaram na sistem tagršen i na kraj gi opredeliv kaznu i onda gi praćav tamo kude gi praćav, potačno mora da kažu na Goli otok. Evo u priliku mora da kažemo дека од Kumanovo многу su ljudi stradali na Goli otok. Еве, мој дедо Перо Шајке бија, па и некои други Кумановци ти што ги знаеш. Да. Затоа што тамо тоа што се преживеле, тоа е била на голема голгота и мука на тие луѓе, барем по ниве кажување. Трпеле су многу понижување, притисци и све друго. Tačno je to, Marijane, što vikaš ti. Kako što spomna, tu su i moj tatko i majka. Zatvoreni su bili u dve različiti kelije ovdeka u garnizon. Сега и па популарно гарнизон.
tatko mi je bio osuden ekspresno 7,5 godine, kako politički komesar. Ama ja kad pravu rezon, sam sa sebe kad razmišljam zašto, geslo je bilo kad ti dođe neko u kuću od oficijalnih lica, da li je policija, da li je vojska, ti mora da kažeš, oni te prašaju za koga si. I ti najnormalno do današnjem, do ovoj trenutak, ti si za Staljina, Biljak je od golemu zemlju je, i Tito. I kad ga kaže toj osoba koju ga praša za koga je, onda ni krivi ni dužni morale su da ide da služi nekakvu kaznu na Goli otok, kude tatko mi je kažuvaja za nekoliko slučaja. Oni ne sakav da zbori za poniženja kakvi su gi sve doživuvale tamo. O tu glednu tačku, ja bi te baja da ga neću našega pokojnoga Titu, koga ga je cel svet sakaja, ne samo naša Jugoslavija. Ja ga i dalje sakam Titu i dan danaska, ako je tatko mi bija tamo, na Goli otok, a ja sam morao da ostanu s majku, pa majka se preodade, posle poviše godine, i ja ostanu sa moju babu. Baba mi je rabotala u Kiropetak, prv školovan čovek u Kumanovo, sa fakultet, je bila ona, ali bidejki je Rus, morala je da gi rabote koji su slabo plateni, konkretno u Kiropetak, slabo plateni, i da ga komanda nekoj ko je polupismen. Ama takvi su burni vremenja bile, kako sada sa svoju koronu, da napravu komparaciju jednu, da nema tu je, hoćeš, nećeš. Ali mnogo interesno što mnogo ljudi su bile, da kažu, naivno odvedeni na Goli otok. Možda kažemo za nekoj mnogo minorni rabote, ali zakon je bio surov i ko je nastradaje. Da, tačno tako je. Ne su to ljudi naivni bile, Marjane. Ne su naivni, nego su morale da izvršava sve što gi se naredi. A nekoji su bile mali buntovnici, da ne sakav, na primjer, da napravi tako nešto što gi se nalaže od partiju, od komunističku partiju. I onda nastrada. On ne mora da nastrada direktno, on mu namesti pa nastrada, pa po onaj njin terk što je bija. Inače, ja si sakam Jugoslaviju, slobodno ke kažu na svaku televiziju, Jugoslavija je zemlja jedinstvena koju ja ga priznavam za državu. A drugi, svoje mišljenje isto može da si ga kaže, a i ne mora da ga kaže. Ja ne se plašu od nikoga, zašto sam Kumanovac, pošten građanin, nikad nemam nekoje dosije, da li to je političko ili bilo kakvo. Moje dosije je čisto. Ponavljam, ja si ga sakam Titu, iako toliko godine je, on je na 5. maj 80. godinu počinaja, tako da to je to. Kad počina Tito, ti kude veše? Ja miješe kupi fiću, to je vreme, na staro. I miješe ga baš fićo, sedeše ja kude gospođu Branku i Voju, direktora na ekonomsku školu. Pod kiriju sede smo tu je. Ja i Rade Biždo. To je ispod park, ulica što guseče. Sokolanski park. Da, ispod njega, doljan del, jedna ulica ide, kad idemo od ovdje natamo na levo, produžuje do Bunarče, a jedna druga ide do Bajram Šabani ulicu. Tako je da... Ti miješ auto i ču go ves na radio? Ja ču na naše Skopje, Biljaki imaš jedno radivce, neka setofoni i ne znam što, kupi si ga u Grčku, pošteno, i ugradi mi ga majstor, i ja slušam Skopje svaki sekund kad sam slobodan. Mi u avto i od jedan puta vika proglas dosite narodi i narodnosti vo Jugoslavija. Počina drugaro Tito. Ja se naježi cel i možu da kažu iskreno, rasplaka se, dugo vreme ne moga da se smiru kako je moguće naš Tito da umre. Iako bemo na određen način podgotveni u celu Jugoslaviju, deka moguće je da umre. I evo tako se desi, ja si ga sakam i dalje. Evo sve da ni kažeš ti tačno kako dete, kude si rasnaja, koji dal na grad? Ja sam rasnaja ispod park, što je Zeko što pravi navlake, Kumanovci ga znaje toj. U toj čorso kače, tu je živeše Dragi Crni, onda od postarike kažu Savo Sudija i njegovi dve kerke, Blagica i
i mira. Pa centar na grad, Mace. Опиши ни го Војкане тој детство, еве, стига тој го кажува дека детство е било многу убаво, незаборавно, многу другарување, многу пријатни моменти, многу поштовање на луѓе еден према други и така е. Да, тачно. Сега е неверојатно што се дешава, ама тъга. Ти да имаш другара, тај другар ќе погине за тебе, па и да си грешку ти. Сега нема шансу ни да те погледа, него ќе гледа још да те заглави. Толку да се смени менталитет, збору за тие постари људите како мене, значи они су биле камелеони. Они су лжале и самога себе и тие што ga поштуе около njega што су. Абе, многу убави времења. За што си разнаеш, што си играе као дете највише? Па ја највише гимнастику. Од 6 години сам тамо. Тој си се каја највише. Па крши руку, еден пут, па други пут откачи се од вратило, искрши рука, туја пукна, коска, дупла фрактура, кад ме одведева, тој сам го запамтија. Абе, имале смо другари, другачке, а некако сега, ако те види с некој за руку се држиш, готово, ти си му швалер. Или само се поздравија. Нема, тој не е имало куде нас. Биле су људи поштени многу и не су сакале да сгреши у наш политички систем, како Социјалистичка Федеративна Република Југославија, зашто знаев, казне су ригорозни, за тој не е имало ни многу проблеми. А сега, Ево да ја покажеме од твојага татка. Тој, као што кажам пред малку, е бија на Голи оток. да, Он е добија скратување на казну на 4,5 години. Така ли? 4,5 години е отслужија, 3 години е као рехабилитиран, пуштен. Ама како ga пуштив, он се качи на воз тамо негде у северен дел на наше море, близко до овај озлоглашен остров за политички неистомисленици. Голи оток наречен. Па пуштив ga татка ми, он ми е кажуваја. Ја ga само интерпретирам. Пуштив ga татка ми, ама му убацив тајнога агента исто у купе куде он што седи, куде што ќе путуе. И оној започнаја одма разговор с намеру, за тој е улегнаја и за тој е платен, да ga испровоцира па да каже нешто против Титу и Комунистичку партију и да ga одма врати назад. Кад видеја дека не може да ga врати, малку вулгарно е кажаја му, маму ти ебем, нисам могол да те наместим, нисам могол да те наместим да те вратим одма, па тамо одакле си био 4,5 години одлежao. Еве, Војкане, да почнемо кои се убави моменти од школски дани. Ово е, предпоставям, школа Вука Раджич. Ти ќе ни покажеш кои се века на слику према камеру. Па, можда не можу сви, али делимично. Еве го овдека Зоки, Вукановиќ Зоран, онда ту е Вуле, тега доле седи пред мост, кад се појде на куде Рајкову куќу. Јас сам туја, онда мој класан раководител Војо Спасиć, исто Легенда. познати тренер и судија рукометни. Така е. Тега Ѓоко, Кокотан, С тие луѓе с кога комуницира сега? па само со Кокотана овдека у Куманово, други ги нема нигде. Одселива се од Куманово многу одамна. Ова е друга школа, кад си веќе ти у браќи младиноци, ова е веројатно нови ученици, нови другари. Па, ово е тачно, ово е моја учителка Мица Атанасовска, жена на еднога кој свири на виолину, вика се Стојко. Он, кад го њума нема, држеше ни час он, зашто и он е био професор. Чека да кажем, она е мајка на Гишку што живеше у Беорат. Да, на Гишу, што Чувени живи... политичар, да. Да, наш Кумановац, кога су ga сви сакале. Добро. А она има još jednu ćerku, тој време она беше отишла у Берн, у Швајцарску. И ден денеска е тамо, не знам дали е жива, важно, постара особа од мене, сви су ме сакале многу. Моја учителка највише, сваки ден нема да пројде ден да не ме прати на пазар. Ај отиди, Војкане, на пазар, пак узми ми едну зејку. Или краставице купи. Ја у едну прилику сам отишја, па сам му донеја зејку, ама и паре што ми ги дала. И она кажала,
kako si mogao da donese Zeljku, a ne si ga platija, isti pare mi gi vraćaš. Ja vikam, ne znam učito. I ona vika, dobro, sedi, pušti me, znaj da kad ja ne lažu. Ja i dan danas kad za lažu u stanje sam nekoga da ga, ajde da ne ga utevam da ga prebijem. Koji se ovdeka najslikuje? Kaži neko. Ovdeka 90% su deca na vojni starešine. Evo ga Nadica, ova je, Lele zabravljivu ga ime mnogo odavno, ovo je treće odelenije mislu naše. Evo ga Boban, debel, tatko mu beše pukovnik ovdeka u kasarnu i on ne vodeše na naš, na bazen, vojni bazen. Gore. Gore, da. I tamo ulaza smo ja sa pokraj Dragana i pokraj Bobana, zašto njeni roditelji glavni bre u Kumanovu za vojsku. Niko ne smeje da ne dirne, mi idemo tamo se banjamo. Inače, koji ne su na oficiri deca, ne su mogale da ulegnem da se banjam. Postoja je red. Tamo imaš i bife, kude možda ispiješ sok ili nešto, nema alkohol. Čika Duškogu držeše, pa ne vidi nas stojimo nadvor, što vika ligeni tečem da se banjamo u bazen, pa posle neko je vreme čekaj, pa ne pušti da se izbanjamo. Posle zapišuješ ti u gimnaziju. Pa da, u gimnaziju. Kako beš u gimnaziju? Pa ja sam malko od uvek bio temperamentan dečko od ovija moji, i sad si istu godinu, 52. godište, s koga smo učili. Vi vrstnici tvoji, da. Ja sam gi komandaja svaki put. Pa i sad kad pomislu, ne se sramuju. Ja sam uvek se kaja da pomognu na bilo koga, a kamoli na moji drugarčinja od školu. Tako je da... Koji ti veše klasan u gimnaziju? I evo neki profesori da gi spomenemo, zato što u to vreme gimnazija je važila za, kao i dan danaska, za jedno od najjakih škole u Kumanovu. Ne u Kumanovo samo, Marijane, jedna od najjakih škole srednji u Jugoslaviju. 3 put smo proglasovani za najbolji učenici od gimnazije u Goce Delčev. Nekoliko mi se menjava. Prvo Marija po fiskulturu mi beše klasna, pa za kratko vreme oni se zameniva, pa ni bidna, čekaj da ne pogrešu, koji ni... Mira Maneva da ne. Mira Maneva na kraj, to je čovek kakav ne postoji, žal mi je Bog da ga uprosti. Dobar pedagog. I pokraj školu, ja sam išao kod njuma doma, uvek na muabet, ona me vikne i naučila me mnogo rabota. Kako prvo, isto kako što sam naučen od malečko, samo istina i ništa drugo. Sad da zavrtimo na mojega sina, da ga prašaš ti, Marijan kako Marijan, on te znaje, Nebojša, kaži mi, što tatko ti najviše mrzi? On odmah je odgovori lažanje. Ja ne može da se smenu, može samo nekoj sa slabilan karakter da se smeni. Ja sam isti i pred 60 godine i sada. Koji su s tebe učili u gimnaziju, da spomnimo nekoj ljudi? Pa evo, Mira Avramka, na Avrama i na Editu. Majka mu beše direktorka u Vukaradži, a on doktor. Primjer evo počnuju od njuma. Onda, koga još da spomnu, sad u moment ne mi dovađa na pamet od naših Kumanovci koji su još živi, sakam da ga spomnu. Ali ti mnogo prilike zboriš дека u gimnaziju onaj sam obrazovan proces je bija mnogo interesan. Mnogo vi je pomognaje kako ljudi da izlučite puno работа. Da. Mi smo imali fantastični profesori. Na ovije svega profesori, Gospod neka gi je na pomoć. Odmah je mu kaže nekoj, ti znaješ ibe na koga sam? To ne jesme jaja, nikoj da ga kaže. Na koga sakaš bidi, ama bidi pošten i... I mora da pokaješ znanje, ako ne nema... Pa da, ako ne znaješ to. Ja da go spomnu Miru Avramku, na doktora Avrama, jedan njojan primer. Sve petice, ama fizika i matematika, pojma nema. Ne znam zašto. Ko mi predavaja fiziku i matematiku? Šterčo ni predavaše i fiziku i matematiku. I, pošto ja beše od uvek vođa u moji klasovi i odelenija, u prvu klupu sedu sa Zvonka i gledam što ke zavede čas. I prašuje Šterčo zavede čas i vika, sad ke vi gi pročitam naši ocene. Vaši ocene, učenici. Među drugi,
ja go nećeše fiziku. Među drugi, i mene me čita i vika ti ke polagaš kude mene fiziku. Dobro be profesore, ama prvo je na Avramka, Avramovska Mirjana, inače ona je zubar. I vika, сега na Mirjanu što da pravimo? Ako mu stavu ja 2 trojke, po fiziku i po matematiku, pak je bide odlična. Ali ima jedinice od početak na školsku godinu, do sada je komaj do kraja kad treba da vi dademo završnu ocenku. I ja samo se zavrtu i pogledam gi moji su učenici da ne smeje niko da kaže ništa i ja vikam profesore ja da kažem. I on vika ajde Vojkane, ja mislim da mu stavite na Avramku 2 četvorke i pa neka si bide odlična, mi si go sakamo kako našu drugačku i po mene zaslužuje da mu se dade ne jedinice. Kakve jedinice da polaga ona? Stvarno je i dobar drugar. I on vika, ama da li ke se složi klas? A ja stanu pa vikam, aj da vidu koji nema da se složi. I on, znači slažem se. I ja vikam, slažem se. E pa, Vojislav, koji ocene da mu stavimo? 2 četvorke. I fiziku i matematiku. Pa dobro, vika, ajde. Gdje ste već bavili fizičko, Vojkane, u gimnaziju? U gimnaziju imaše sala, toga za nas ubava sala. Ovo je što je ista sala, da? Da, ista. Sad je samo renovirana. Da. Profesor Goce Zdravkovski ni beše i koliko puta kad nešto ima slučajno rabotu, mene me vikne, vika Srke, održiš ti čas mjesto mene, ja imam nešto rabotu u čašiju. I ja sam puno puta držaja čas, ama moralo bi kod mene mirni. Tu za frkancija nema. Ako mu kažu pravi kolu, napretke pravi, ne može da kaže ne znam. Znam gi kvaliteti na svi moji drugari od gimnaziju. Pa onda Šenol sa mene učeše. Znači, ne i malo etnički čisti paralelke. Koji sa s koga saka? Ostana samo, na primjer, prvo 7, to i beva Albančiki, deca. Koji neće sad da učim sa nas. Njini tatkovci vikav, sakamo da bide samo albanska paralelka. I imaše Albanci profesori, fini ljudi, niko nikad ne je pravija razliku između nas. Bratstvo, jedinstvo je bilo u prav smisel na zbor. Ебе, кажи ми некоја анекдота кој го памниш од гимназија, кој ти останало сеќање, кој го раскажуваш во сваку прилику кога с пријатели и другари, некоја случка во кој? Марјане бе, неću da zboru, da toj... Ima smo jednoga profesora, ajke zboru, bez da ga kažu, koji nema pa se napije. I što ke očekuješ od pijanoga čoveka? Da kaže nešto? Ne. On jednostavno završije sa spijenje i pada mu glava, sedi na stolicama, pada mu glava, čovek ne znaje za sebe. To ne je naša bruka, to je bruka njegova. Ja zemu, svaki put, ja i još jedno drugarče, pa ga odvedemo doma, kako ga odvedemo Dušan i znaje. I, na primjer, ja zvonu na vrata zadnji put kad sam otišao da otvori nekoj, otvara žena mu i vika, što si mi ga doveja ovakvoga pijanoga? Ne sam ga ja napio, vikam, be, gospođo. Ja ga dovedu i znam kude sedi. A vi ako nećete ga primite, evo vi ga tuja, neka sedi pred prag. Dobro, aj unesi ga, ti mnogo znaješ. Umjesto da se zahvali, ona se osjećaše, gleda gi drugi ljudi od visinu, kako da ona i nikoj drug. Ja gi neću takvi ljudi, jednostavno ignorišu gi. Ne mi gi treba u životu. Kude njega da otidu ili kude njuma da nešto potražu, nema šans. Кој беше така директор од гимназија? Direktor u gimnaziju beše Filipovski Владо. A njegova žena ni predavaše istoriju. Istoriju, da. Milka. Milka, to je čovek, be, duša. Ama i on i ona. Mi se začudimo prvi put kad prvu godinu idemo u gimnaziju i on dovađa kao direktor da ne informira da kete on je direktor, čovek, zlato čovek i vika gledamo ga mi, on gleda natamo, a mi smo navamo. Što bi znao ovo, vikam, čovjek gleda natamo, a vika, ajde ti stani. Kad posle on ne objasni, njegovi zraci se takoj prekrstuje u oči, za da mora tam da gleda ovamo da vidi. To je beše čudo za nas. Posle kad malko ga razglobimo, to je prašanje među nas, ispod nas, дека човек си нормално гледа, само ете зраци се преламат такој. Ево преку да го поздравимо неговога сина Славчо на физикално кој работи на Владу, директора бившега.
njegov sin Slavčo na fizikalnu i da ga pozdravimo u priliku. Еве Бојкан една прекрасна слика овдека Тоа е на чувену официрску плажа. Официрска плажа, она од тој не се види баш добро. Тој су тат, само момент. Тој су татко ми, мајка ми и негови двојца другари. А малце поновам, пошто нема на слику, имаше оградено со старабичке, тој беше да се бања мали деца. 50 сантима длибоко. Прекрасна официрска плажа е била. Фантастична, она се пунеше преко ваду. Вада проваѓаше изнад њума и у понеделник официрска плажа не работи. Имало е пуно народ. Па како не бе, тоа е фантазија било. Абе, најболje е тамо да идеш на базен. Да. Зашто овој доле што ни беше базен, почнава да го уништуе некои. Тако е да Али официрска плажа е била прочуена. Сега би се каја малку да се осврнемо на не период ти када бидуваш активен гимнастичар. Зашто гимнастика е толку на току на срце? Што те привлече тај спорт? Еве да ни кажеш. Па прво, рукомет не сам га сакаја да га ја играм, зашто туја има и лоши ударци, и тепачке и све. Mi smo тој сведоци дека и мало такој. Ја тој не сам сакаја. Онда бокс, апсолутно не. Зашто? Удара се у главу, за да може да победи. Викам, змија се утепуе у главу. Неќу да кажу дека змија, али важно, ја тај спорт не сам. Кошарку сам, ја и Саше, на нашега домара у Соколану, синче, Дејановиќ. Ја и он ме некад победеше на слободни бацања. А у едну прилику Славниć беше доше туја, прочуен од Црвену звезду, и он вика, ајде да направимо до 21. Ја викам да не правимо до 21, да правимо до 51. Зашто јас сам по 100 топки убацуваја без да погрешу. И Саше исто на Божу, син. А и Божо беше одличен. Покрај све што работи, он гаѓаше у кош. Победи га ја Славниća. Победи га Николиća. Не знам беш некој такој послаби од овие двојца, абе тоа е било лепота. Па ја само што не сам спаја у Соколану. Еве, кажи ми ти, кад си први пат ступнаја у Соколану, кој година? Па, јас сам ступнаја кад сам имаја 6 године, значи јас сам 52 и 6, 58. Тој су фактички 8 години. 8 годинки. И како ти беше прв утисак кога дојна у Соколану тој време? Па ја кад улегнав унутра, порано имаше ту игранке многу и бендови свирества, наши обично кумановци. Има смо неколку, али фантастични. Ако не ме пуштав, ја како мачка дзат како е, он има некои на тие полукружни сводови на прозори, па туе има такој, како да го кажу, може да се качиш, па и горе да се качиш, на балкон. Улазале смо туја пуно, ми Соколанска мала. Ако чекамо још пуно, ќе заврши полувреме, па и ќе почне друго, нема да го гледамо целу утакмицу. И ми мора да земемо да се улегнемо. Па Чико Косто, Бог да га прости, и тетка Славка, они, тој су биле многу фини људи. Сега ми што ги досаѓамо да не пуштам на Имало викав таму едно ќумбече у ќоше. Имаше еден ќумбет и тој е голем ќумбет на дрва. Такав га имаше и у неколку кафане овдека. Например, у хотел Куманово. Да. Што сам видеја, кажују. У Палас, исто. Абе, он се усија. И ви тури оние едно чајче да испиете. Да, абе, што сака, што ти душа сака, ама тие шпорети не грее, знаеш како дома не смо имале некад грејење. Јас збору за мене. Еве, како е бие еден раден ден у Соколану? Вика, од сабаја до навечер и мало е унутра млади спортисти. Да. Многу си е работало, што викам кумановци 24 сата. Па, да не кажу 24 сата, ама по 18 сата се е работало. Ако е тој субота и неделја, знае се дека има, ако има унутра надвор утакмица, например, на игралиште. Ви унутра си вежбате? Ми унутра си вежбамо, дефинитивно се преселимо у тој малу саличко. Зашто е доле, да. така. А иначе кад треба да наступимо, да не гледа наша публика кумановска, она, како што смо ги ми гледале порано, Таљата, Милета Фирца, Дејчу и многу други, Попа, ми смо биле заљубени у њима. Тој лепота, мораш да имаш
inteligentni pokreti. Pa ja ne samo gaja da zaspiju, bre, ako ne idu u Sokolanu. Ne može. Kako ke zaspiju da nego vidu moju Sokolanu? Od mene je bila 100 metra daleko. Kako za puno Sokolanska mala što su, po 50-100 metra su bile daleko od Sokolanu. Pa mi smo go sakale Sokolanu i branile smo go. Ne davamo svak da dojde. I Kosta za to ne puštaše nas kad počne već unutra utakmica košarkaška pa ne pušta. Evo, to je vreme da spomenemo ovu sliku, ti gdje kažeš koji su na generaciju, čuveni gimnastičari. Na ovu sliku se navađam. Počinjam od profesora. To je Aco Skakva. Do njega sam ja. Treći je Džoje. Momčilo, Džoje. Poznat Kumanovac naš. I brat mu i on. Posle dovađa jedan dečko, zabravljam mu ga ime. Ovoj dole je Tomo. Bog da ga prosti, on je bija zet na doktora Koču. Aha. Za njegovu sestru Dobro. se oženija sa njuma drugar mi Tomo. On otide posle u Niš i tamo počina, nažalost. Onda kovdeka je oce, na Vranjsko džade što sedi. Kamenoresci, tatkovu. Onda ovo je Ačko, Bobi Ačko. On do pred godinu dana živeše u Kanadu mnogo godine i srk si definitivno dojde pa ovdje u Makedoniju. A ovo je Tome Zajko, isto najbolji od nas ovdje što gi gledate gimnastičari, najtalentiran. On je u Hamilton, na Nijagarini vodopadi, nikad, od kako je otišao 73. ili 4. godinu u Kanadu, ne je došao ovdje. Inače, čujemo se mi po telefonu. To su ti ljudi... Pa mi gu drže smo gimnastiku. Da, prekrasna generacija. Od sa Bajle imam trening, zavisi deca koliko su u školu, i po pladne produžujemo sa spogolemi. Evo one, Doransko jezero, 70 i vi prvu godinu. Da. To To su naši kampovi na Dojran. Tamo letuje smo. Ja sam na čelo ovdeka, pa Švrćo, Miloradče Švrćo, pa moj starejko Vladimir Nakovski, to je bija najdobar sportist, gimnastičar od kako postoji. Fantastičan. I ovo je Malešak na Švrću brat, najdoga milicajca deca. Abe, tu smo išli, to je za nas, posiromašni deca, bilo premije da idemo u Dojran. Сега, Vojkane, sakamo se zadržimo. U svaku priliku nekoj gi spomne, nekoj nije gi spomne. Mislim, ti ljudi treba se spominjamo da speka što su dali mnogo za fizičku kulturu i sport u Kumanovo. To je sa, mi gi vikamo u Kumanovci 5 veličanstveni sportski работници. Evo da počnemo. Aco Skakva, Goce Zdravkovski, Vojislav Daljević, Jordan Stivovski Ocko i Sveto Avram. Da. Što možeš da kažeš ti za ovih 5 čovjeka? Evo da pojdu otkude Sveto Avrama. On je bio za atletičari trener, fantastičan. I za sletove. Da, za slet isto tako. Spremale su... Kakav čovjek je bio Sveto Avram? I čovjek ke pomisli da je loš. On beše oštar. Ke ti vikne za nešto što ne si napravio kako što treba, ama u suštinu pa posle pride do tebe nekako pa te pogali i vika šalu se. A već čovek zlato. Onda Goce Zdravkovski. On je predavaja mi je na mene u gimnaziju. Kad imaše potrebu da iskoči negde da završi rabotu u opštinu ili bilo kude, vikne me mene, vika Saki imate čas, ti ke ga vodiš čas. Ama moji tija součenici ne smeje mnogo da mrda, mora da čas da se održi kako što treba. Ako na nekoga mu treba da ga napušti čas, po bilo koji povod, da kažemo tatko mu kažaja ke ga čeka tamo i tamo da se izvini. Puštam i ja puštam, ali profesor Goce je zlato čovek, isto oštar, ali srce je meko kako pamuk. Posle idemo Ocko. Ocko. Ocko je bija, pa mnogo dobar čovek, ke mi kažu samo jednu slučku. Ajde, kaži. Otidemo u Partizan 3 u Skoplje na nadprema. Skopjanci umira sve od muku zašto mi smo bolje od njima. I tada se forsiraše Skoplje. Ama, evo i kude nas se forsira se Skopje i Danaska. Pa glavan grad je, nema što da se ljutim. I otidemo u Skopje i tamo u Karpoš 3, tamo je salička mala, takmičimo i da idemo na ručak. I odmah tu jedno restoranče,
i zemamo da deva ni da jedemo gra. Mi obožavamo da jedemo grave, a doma nema ništa. I žalno, ama istinito. I ovaj moj drugar Tome Zajko od Ontario tamo živi. Abe, mi slabački, ama jaki. Izvedemo to je odmah i niko ne smije se da profesora Ocka da mu kaže sakam još. Ama ovaj Tome Zajko, otide kude njega 2 metra od nas daleko, vika profesore, ja još sam gladan. A on mu vika, aj zastani do mene. I mirno vika zastani. I zastanuje mirno profesor, ama zastanuje i on do njega. I on mu vika se, kako smiješ da kažeš da još ti se jede, gleda ga moj stomak. Ja izjede isto kako ti. A tebe kude ti je stomak? Vika, ke ti dadu još jedan tanjir da izjedeš, samo ne pred svi. Ke mora na svi nas da ni dade. Isto dobar čovjek je bio i Daljević, dalje. Daljević. Pa Daljević je bio najmek od svi. Pazite, mek. Dobar, pa i oni su svi dobri, ama on je bio posebno. Najmek čovjek, najdobar. I se dovoljamo do petoga, to je Aco Skakla, dosta interesan čovjek, Aco Skakla, neobičan. prvo da kažu zašto ga vikav Skakla. On kad je pojde od centar, na ruke ide sve do Sokolanu. A posle kad završi trenizi, na ruke pa, noge gore, do centar ide na ruke. Koji te trenira tebe u gimnastiku? Skakla ne? Skakla. Vrhunski znalac. Skakla je toliko bio cenjen, ne znam kako se vikaše jedan gimnastičar na jugoslovenskom nivou, beše na olimpijadu. Miroslav Cerar. Ne, Miroslav Cerar je od Slovenije, znam ga ja lično. Ama znam ga službeno kad sam putovaja u Čelje. I Skakla, takav čovjek ne može da se opiše. Prvo, teško mu iskačav zborovi od usta. Ama on mnogo razmisluje kako da se ponaša prema nas pomali. Da ne navredi, da ne nešto iznervira. On je bija za gimnastiku zboru. Za gimnastiku nema... Neprikosnoven, tu i nema što da kažu. Takav čovjek da je malo još jedan da se rodi. I mnogo generacije produciraja, pa uključuvaki go u prvu generaciju Firca, da, Stoleta Popa, da. Ja kad ga videše Taljata, koliko je elegantan, ima sva, da gi kažu ovija helanke. Ne helanke, ne su helanke, samo božemski helanke. Da, a u belo, majica, obična, lepotan. Evo i ta generacija je bila izvanredna, ona na neki način gi udrila temelji na gimnastiku. Na gimnastiku i posle ste gi vi nasledili i drugi. I tije su ljudi mnogo zaslužni. Evo Vojkan je jedna interesna slika, motor u to vreme. Da, imaš jednu Vespu. Abe, nekad ne raboti pa ne može ga popravu, pa pomogne ovije postari. Pa vozija se... Gdje si ju kupio? Od jednoga čoveka, tu je od našu malu. Na njega vika više nema tema. Do Rabotu? Posle do Rabotu. Tu je sam mlad dečko, pogledaj me, lepotan bre, bace, da se palu sam. U toj vreme da imaš motor je bilo, ne znam kako da kažem. Mnogo je bilo retko, da. Imaše tu je jedan kude našto praveše motori, mnogo fin čovek, Srbin, u kuću na Koleta i na Mimita, pod kiriju Dućan. Abe, fantastičan majstor beše. Evo da spomenemo da je vaša supruga je bila rukometarka u Kumanovu, ovo je igralište kod je Sokolanu. Da. Ti ki ni kažeš ovoj... Ovoj su u Tekstilac, ne su bili u Kumanovo. Da. Ovoj kada je ona igrala u Tekstilac, negi mnogo znam, ti je njoni drugački. Dobro, poznat trener je bio to vreme Slavko Simonović Učo. Učo je bio jedan jedinstven i dobar čovek, kulturan čovek, obrazovan. I mnogo je daje za razvojne ženske rukomete. Da vi kažu, profesor Avram i profesor Sande Liško. Jedan put me vika mene u Sokolanu, Vojkan dođe na stranu malko, a me vika ti imaš nekoga rođaka razbramo, od mojega ujka razbrali deka imam rođaka u Niš na fakultet. A oni mora sad da završi fakultet. Ima sva višu školu, ili srednju. I završi. Beba sad sa
profesor Avram imaše Citroena, tije stari Citroeni, sa taj smo išli u Niš i jako da ujka mi otidu i kažu daj, pomagaj na moji profesori. Završiva ga u rekordan rok, oni fakultet tamo, mora sad da ga završi fakultet, zašto radno mesto je bilo u pitanje. Iskačav generacije sa ZDIF, a nema kude se vrabotim. A ako gi njima trnem, ki gi vrabotim. Tako da, gde se to dozvoljavalo, oni su naši stručnjaci, osnovopoložnici na sport u Kumanovo. Pa ne može tek tako. Naša tega komunistička partija ne je dozvoljavala da čovek se osjeća degradiran. Završiva si ljudi, ama dobri ljudi. Evo Vojkane, u ovu priliku, smatraš li дека u zadnji decenije ovi ljudi, sportski velikani i radnici su zapostavljeni, mnogo retko se spominjaju tije ljudi. Evo, u emisiji mi pokušavamo da gi spomnemo, da ne se zabravi дека tije ljudi su dale za sport, дека su mnogo работale и su producirale mnogo generacije i treba da gi stalno otvorimo. Trebamo da gi izborimo stalno. Pa još jedan put ke kažu, ne je tendenciozno ili s nekoju nameru, ti si jedini čovek u navodnici izmrdan malko za nekoj što zborim, a ja sa s koji se odmah skaram. Ti si čovek entuzijasta koji nije daja sa zadnju knjigu što si gu tipišu aja za sportovi u Kumanovo. Ti si jedini čovek koji se nafatija na takvo nešto. To je mnogo vreme iziskivao i mnogo i pare. Ja koliko što znam, ti nemaš mnogo pare za da možeš da finansiraš. Kako finansiraš? Svaka ti čast. Hvala na opštinu i na gradonačelnika, oni omogućivaju da go ištampamo knjigu i baš mi je milo. Hvala što mi kaža da znam, da ne pogrešu pred njega. Сега, ovo je čuveni sastanak u Sokolanu. Kad trebaše da bide smenet Jakov Stanković, super čovek, dobar čovek. I mnogo je rabotaja. Da, on je bio svaki dan na treningu pokraj nas. On je dovoljaja svaki dan, ne se je pravija, on je presedatelj na DTV, pa ne znam što. Pa i Bele dovađaše, on beše sekretar na Sofku. Čuveni Bele, da. Čuveni Bele, pa čuvan, da. Mi ne smo gledali kakav je nacija ili nešto. Ali i Bele je mnogo rabotaja. Bele je perfektno rabotaja. Ovdeka je, ovaj sastav, samo moment. Ovo je Vlado Dodevski sa Zbrkovi. On beše presedatelj na Mladinu. Dobro. Ovo je Jakov Stanković, naš presedatelj. Ovdeka je doktor Branko Stojmanovski, Bog da ga prosti. Ovdeka je Kire Sarevski, evo ga tu i samo glava mu se vidi, a ovoga ne mogu znam ni tak, ni sak ime, neću da mu ga spomnu. Ima razlog zašto. A ovo je Nase Stamenkovski. Što se desi na taj sastanak, evo objasni? Pa na taj sastanak moraše da zememo, iako je čist, dobar čovek, Jakov Stanković, da bide zamenet za presedatela, da ke stavi Sofka od Skopje, intervenira, zašto navodno mnogo se kradelo od dnevnice. I da stavljam ga druga Naseta Stamenkovskoga, on beše sekretar na МВР Kumanovo, da bide on naš presedatelj. I on, ovdeka beše baš to završno, Jakov Stanković dava završan zbor njegov, toliko godine nije bio presedatelj, i predavao gu dužnost na Naseta Stamenkovskoga. Moralo je da se napravi nešto za što neko je samo sakaja da ćaruje od Sokolanu. Mi, ja, moji drugari, nikad za ništo ne smo potražile ni dinar ni ništo. Kad se ja oženi, vikna me Nase Stamenkovski i mi kaža u Sokolanu, da ne se razbere pogrešno, ne u Milici, u Sokolanu, vika Vojkan, kaži mi što znaješ ti za zimanje dnevnice. Najbolje ga prašete Božu domara, on ke vi kaže, zašto on gi vleče pare, vrzosobu na potpis koji dade nalog, znaje se koji ga dava nalog. Tako je. Presedatelj. I tega Nase stana i mu se zahvalina Jakova Stankovića za njegov angažman, prezema ga ulogu i svaka mu čast što ga je prezemaja ulogu. Kude njega samo pošteno. On moli Vesaka da otide u Tursku na takmičenje samo sa Snovicu. Ili sa Snovicu i Trajčeta. Za njega moralo pare da ima, a ja vodu jednu ekipu od ekonomsku školu ženski,
spremam gi za ovaj partizanski višeboj u Skopje, pa posle idemo dalje. Posle otidemo mi i u Kladovo. Pa od Kladovo trebaše mesec dana da projde pa da idemo na Tjentište. Kad na taj sastanak profesor Dule vika, Vojkan ako ide da gi vodi ovija dve ekipe na takmičenje tamo, vika na Tjentište, ja nemam pare da gi vodu trajčeta i... Ama on si, aj da ne zboru, on si napravija šemu kude da putuje, ne može tamo i gotovo. Сега, Vojkane, сега би да ни кажеш, еве, пошто гимнастика ти е у срце ти лега. И у крв, и у срце. И у крв, али за жал ми данаска гимнастику 30 години немамо. За жал немамо ни спорт друг. Кој спорт? Куде су боксери? Куде су боксери? Куде су тенисери? Горе су женски рукомет имамо. Женски, мушки. Куде ни одбојка? Куде ни е фудбалски клуб? Немамо фудбал преко 20 години, да. Преко 30. Да, немамо. Ми немамо. Ајде сега да прозбориме малку за ЧИК. Ти си се запослија у ЧИК 74 година. Да. Поминае си многу убави моменти, многу убави настани, имаш и да појдемо, еве, да покажуваме некои слики од ЧИК. Може. Ово е с тебе чувени директор Јанчо, на финансије бијам, така? Да, директор на финансије. Ми смо биле едноставно неразделни у работу, ден и ноќ. Не смо гледале на радно време, али он е бија малку построг према Само да го покажемо. Извини, према работници. Не може кој што сака да работи. Дисциплина е била куде нас у ЧИК перфектна. Кад си ти тачно примено ЧИК, кој година? 74 годину, не ga знам датум, стварно. И кај дојде у ЧИК, што да тече? Како? Кад дојдесте у ЧИК, што ти прв утисак беше кад улегна у фабрику? Тега ЧИК имало многу радници. 1500 радника. Да. Да. И директор кој беше? Директор Цавко. Цавко, Маневски, наша мала, Соколанска. Абе, ми смо Соколанска мала, ми смо го водиле Куманове. И сега го водимо нашу земљу. Неќу да кажу за кога, знаете за кога мислу. Нај ке кажу. Мислу на Оливера Спасовскога и на нашега градоначалника, што сакамо бе бољи људи од њима. Знаете како вика, кој тражи рогови ке ги изгуби уши. Тој су ни наши до сега најуспешни људи од како е самостална Македонија. Кој што сака нека каже, само може да лже. Какав човек е бија Цавко, да не биш? Цавко е бија много фин, наша мала. С сина му Витета смо се дружиле цел живот и сак се сетнемо, ми не може да не се поздравимо. И сестра му Калина мислу дека... Абе, много фини људи. Они живе са тамо у тој зграду, карчи генералову вилу. А видите, не су ga сакале стан да ga земе. Отступиле су ga, зашто не е бија њин, па су си направиле што су си направиле. Куќу, станови, не е важно што. У наш ЧИК... Треба да објаснимо, у тој време ЧИК е бија стварно голем бренд на Куманово. На Европу. На Европу, една од најбољи фабрики, шабарски извоз. 90% извоз. Много квалитетна роба, тражила се свугде. Квалитет какав не постои ни ден денеска. Куде се ЧИК извезуваја? Ни цел свет? Па, сваку годину, обично од 60 до 70% Русија. За Русију. Имале сте и трговачки представници. Имале смо, морамо да имамо, ако сакам, тој не е шала, 80% износ да го имаш, а да немаш представника у Русију. Да пласираш робу, да. Онда, другачије беше на тагашњу владу на Македонију, другачије беше интенција да имамо ми човека представника, ама Скопје да го стави. Не наш Кумановот. Да. Ама тој не смо могале ништо да направиме, маце. Не можеш некад. Па, 20% за наше тржиште. Имале смо на крај, предане и уништи со тај божемски стечај, активан стечај, тако нешто не постои. Јас сам ги викаја на сви радници наши. Абе, људи, нема активан, пасиван. Стечај е стечај. Не можеш да ги докажеш. Па едни ми вика, па Војкане, ми ако неки се вратим у село, па ќе си работимо па. Па викам, ви имате куде, а куде киде овие градски деца? Јас се запосли 74 годину, први пут 73 у Киро Петак.
3 meseca po dogovor i na kraj tamo nekoja džukela vikala na upravan odbor. Ne ume da menja iglu. Poprosto nema što da kaže drugo. To je beše kukunjavka. Znaju ga naši kumanovci ko je. I drug beše Ruse Kotorac. On šef na mehaničari. Ne sam ga ni poznavaja. A njegova snaška raboti kude mene. Posle, kad ja projdeo administraciju. Ja se zaposli kako magacinski radnik. Ama posle 2 godine, zaš pa ja da bidu vika magacinski radnik, be? Kad gledam polupismeni ljudi na bolji pozicije. I ja ga čekam, mojega direktora generalnoga da dojde, Dragi Crn beše tega. Super čovek. Dragi Solo. Ne. A Dragi Crni, dobro. Solo je bio u Kiropetak. Kiropetak, dobro. I ja lepo čekam ga direktor. 2 meseca ne može da ulegnu kod generalnog direktora. Vikam mu na tu sekretarku, slušaj, ke te prlju preko džam, ti ga kriješ. Ona ne ga kriješ ga. I ja u 5:20 dojde u čik, kad u 5:30 ti ga ide do generala. Vojkane, što tu? Vas ne čekam. Sakam kude vas da otidu 2 minuta da vi odzemu, znam da kak me primite, ali tu i vašu sekretarku. Ako me zaustavi srk da kaže direktor ovamo, onamo, da lože, ne znam što ke bide. Nema ona da lože, u 6:05 bidi kude mene, ke ispijemo kaficu zajedno i ke mi kaže zašto. I ja u 6:05 otidu i ovaj ljubazna Srgeve, čekate direktor Vojkane, sa tebe ćemo kasnije. Znam da me čeka. Ulegna ja unutra, donesen je ona kafe, ispijemo kafe, ja mu vikam, on prvo prašeno beše, što toliko zor kude mene? Radno mesto, direktor. Pa stvarno vika, nesi ti za tamo. Ima jednu vagi nekoj koji, a neću sad da ga kažu toj, ne je ubavo. Ja stakvili vikam ljudi ki rabotu. Dosta sam rabotaja 2 godine, kraj. I on ga vikna Peru Vanga, Bog da mu dušu prosti. Pero, sakaš li ga Vojkana koji je tebe? On odmah kaže, sakam ga. Samo vika, direktore, ja se s Janču dogovara da na Janču mu poviše treba. Kako Vojkana čovek. I tako je bidna. Odmah mi da deva radno mesto. Posle, ja moraše da nastupu u moj element, kako nekoj si, bio sam na kraj i rakovoditelj. Ama, kako Sokolanu što sam Gusakaja, pa pomalko i čik sam si ga Sakaja. Evo, spomna ga Pero Vanga, mnogo dobar čovjek. Fudbaler. Mnogo popolni zborovi za njegovu rabotu ima. Pa da vi kažu nešto, od tija toj vreme 1500 duše, ne možu da kažu na koliko je pomognaja. Ali od kako sam ja došao i od kako sam svakodnevno bio u kontakt sa njega, poradi moju rabotu, išao sam da tražu pare naši, od dužnici, pare da ni donesem, da si izajemo ove naši pare. Pa ja u Košutu Cetinje, izlažava me direktori finansovi i taj generalan ki mi dade, cel dug ki mi ga dade što ni dužim. A šuška se, platni promet ne funkcionira, ke ostanemo bez naši pare. I ja mu vikam direktora Kidu i vikam ga jednog kolegu Kire, ajde ti sa smene. Dovaljam ja pred Košutu Cetinje na vrata, stražar mi vika, dobar dan Popoviću, šta vas je naveo? Kažem, ja sam se dogovorio sa vašeg generalnog i sa finansovog. Nema nikog. Kako be nema, dogovorili smo se, ne može da ne me čeka. Na njega mu naredno da kaže, nema ga. I ja vikam, dobro, zavrtu auto podole malce ispod fabriku ga parkiram, na Kireta vikam, iskače ti ke se vratiš i ke ga zazboruješ nešto stražara. On vikam, pa što da ga zazboruju? A be Kire, izmisli nešto be. Da. A ja vikam, ke ripnu preko ogradu i ke otidu pravo u upravnu zgradu. I ja tako je na pravu. On ga stvarno gledam, a ima u dvor pa 20 kućinja sigurno. Ama mene ne me strah od kućinja. Mene kućence, čim ga vidu, samo ke prozboru sa s njega sakame. I ja vikam, preripi preko ogradu, cijelo čopo kućinja po mene si ide. Kad oni me vidjeli od zgora od kancelariju, generalan direktor i taj finansov, i iskača vika, bravo bre Popoviću, kako si ušao preko ogradu? Pa da. Zašto tako? Dogovorili smo se da mi date novac. Treba mi da skupljam pare da isplatimo platu na ljudi.
Mi nikad ne smo kasnili. Budi spreman, idi za nama, idemo u njenu crnogorsku banku, tamo si ima poni žiro računi, dadeva mi čekovi, cel dug. I vika, svaka ti čast kako si mogao da nas zaprklješ, a stražar te fino ne pušta. Vikam, nemojte tako i drugi put. Vi znate ko mi je otac ovde u Crnogoru. Mnogo dobro znate. Nemojte da idemo po sudove. Ne, nema šansu. I dadeva mi pare. Ama, molim te, kad je u pitanje da se ide, da se traži pare, ja sam išao. Abe, ja si vozio i auto, od ovdeka do Sloveniju ne zastanuju be. Samo zastanu ako treba da sipu gorivo i da ispiju jedan sok, da se osvežu. Produžavam dalje. To je skoro 2000 km. Evo сега ми ги покажемо puno slike od ČIK, zato što to je fabrika koja je mnogo dala za Kumanovo. Tu je bivši gradonačelnik, prvo od njega ke počnu, Blage Kiprijanovski. Pa onda, do njega je Čedo u Crveni krst što beše, pa tu i sam ja, a pona tamo je, samo da ga vidim ko je. Ne ga znam, to je neko od kude ne znam. I evo ga Mile. Mile što beše predsjedatelj i na Mladinu i na komitetu. Evo neka isto od ČIK slika. Ovo je Timčo, na bivšega predsjednika na sud brat, ja i Vace Blagajnik. Eto, to je sad ljudi Sad je od ČIK. pokojan Vace Blagajnik, žao me, mnogo dobar čovjek beš. Živi u Banevo Trlo, a val neka mu je. A i Timčo si je živi zdrav, nek si je živi zdrav. ČIK je bio mnogo aktivan i u krvodariteljski segment na работу. Mnogo ste bili humani ljudi. Evo ova slika kudi što vi davate neko priznanje. Ja sam dobio odrešeni ruke od celo rukovodstvo na ČIK da formiram našu sekciju za krvodariteljstvo. I ja formiram. Ama jedno 10-15 dana pravi i pravilnik za nagraduvanje. Naši daj gi malce ke dade po 5 put krv. Ako ne gi dadeš nešto sitno. Naprimjer, tu je sključen i pogon u Dragomance i pogon u Preševo. Pogon u Preševo 90% su bile Albanci. Oni su bile građani koji najmalko davav krv u procenat, dali 0,1%. A najviše potreba gi je bila, zašto i oni su puno ljudi, da za njini da se leči. Tako je počnemo. Ja lepo napravim pravilnik nagraduvanje na svakoga posle svaku akciju. Ovo je jedna akcija koja je bila u... Ko je sad neka na sliku? Ovo je, ovdeka, samo moment. Ja, Churchill, Vace, ovi dvojica, kude mene sediš u zgradu, ne ga znam, i Dragan Isus. Čedo Churchill, rukometan velikan. Da. Ne je Čedo Churchill. A ovo je Slobodan, drug. Dobro. Na Batkostraška sin. Dragan je u Italiju mnogo godine. Dobri dečki, ovo je Vace na našega domaćina. Dragan dovalja li od Italiju ili Slava? Koji? Od Italiju dovalja li on ili... Dragan dovalja. Tamo kude ja što imaše stan, tamo sedi. Ama ostavi se sa ženu i žena mu umre. Evo nova... Kude mene akcije su bile... Nova humana dimenzija na ČIK, plejada na krvodaritelji od ovu organizaciju. Da. Ti kad gi kažeš koji su ovdeka? Evo, ja ke počnu od ovdeka. Uroš, evo ga Isus, evo ga Dine, Bog da ga prosti, on je sedeše u ovoj, kude tu betonjeru gore, kako se vikaše, ne znam. Evo ga Mome Som, Galić, zabravimo ga na ovoga ime, Joco, ja, i ovo je Šunić, Siniša. To je, svaka akcija je bila fešta. Ja pravilnik što ga izmisli, Zemava ga, Skopje ga pripati od МВР, pa onda ga pripati Beograd, policija, pa onda cela Jugoslavija. Ama na našega, ke mu daješ malko, dobiješ mnogo. Evo, nova akcija krvodariteljska na ČIK. Ovo je jedan, zabravimo ga ime, raboti u transfuziju. Dobar dečko, svi su bile dobri, pristupačni. Samo da vidu, ovdje tu sam ja, a tamo je Lide, pokojna je, nažalost, Sizova, i doktor Branko.
Branko Stemanovski. Da. On je uvek dovođaja kod nas. Evo je ova slika. Tu je smo na sastanak, ja ga vodeše zapisnik sa novoga presedatela na Sokovanu, a do mene tu je Laste, gimnastičar, dečko Izvanredan talent. ko je i talent, ali ko je dve deca napravija najbolji gimnastičari. To je Novicu, on ga je napravija, i Trajčeta Trajkovskoga. Za žal mlad počina Laste. Odavna mlad počinam, mnogo ne je bilo žal, potresemo se svi. Ama što da pravimo? Ali mnogo je da je... Takva sudbina. Ete gu lide s izova i ja isto na akciju. Vojka, najde se slikamo. Mi se slikamo, bez zašto da ne, pa mi smo naši Kumanovci. Ovo ti je drag moment u životu, ti ne kažeš zašto je ovo. Tu je sam ja i moja supruga na venčanje, ovo mi je Pero kum od Negotin krajinu, od tamo je stareko Vace, vika sam ga Bakarić nekoj, Vace gimnastičar najbolji od svih vremenja, ja i moja sagršnja supruga, njojna majka i pobratimka. Pobratimka nije pokojna, jedan puta zagina sa autobus pred Belvi. Lizne se autobus na led i samo ona pogine. Imamo još slike, Vojkane. To je u Kumrovac, tu je smo dole Radmila, evo Radmila, tu je do gimnazije odmah sedi, Lenče na Joska, što ga vikamo, žena, ja i ova je Radica. Čekaj, Radmila, kod je rabotala ona? U muzeju, ne znam. Muzej, ha. Da, u muzeju. Poznato mi. Mnogo fina osoba. Evo gdje negdje na nekoje pristanište na more. To je u Šibenik na more, slikamo se Slavica na Vranjsko džade, što kažaja kamenorezac, na Miku žena, moja generacija, i Nade Šutka. Nade Šutka, a mi smo bile mnogo dobri drugari. Ali u Čik, gdje ste pokre kvalitetnu rabotu i angažman, i malo je vreme i za odušku, što vika Kumanovci, na stal, malko družba. Mislim da je u Preševu, ja sam... Koji sam neka na sliku? Jančo, ti? Ja, Jančo, Miki Zub, Tito, počinoće, i ko je taj posljednji? Marijan. Svi smo bile 5-6 duše u knjigovodstvo. To je su financije. Vojkane, ti ovdje kad su element kao da poješ. A tu sam sa Zvonka pokojnoga i sa Slazeta od gimnaziju drugar, što beše u komisiju za polaganje presedatel. On što kaže, položije, ne položije. Laze su go penzire. U penziju je i on, da, a Zvonko počina od dijabeta. To je bilo 92. godinu, 29. maj. Evo gdje čaška. Pa, boga mi, ja tega pineše pomalko. Svega u zadnji 40 godine, 35 godine, ja ni kapku nikad ne sam probaja alkohol. I nemoj da probam. Ovo je Laze, gestikulira i on nešto, sa smene ili zbori, Zvonko tuja i nekoj drugi od pozadi. Čekaj da pitam, u to vreme u Kumanovo tradicija je bilo vika kad se zemlja plata ili Višek ili K15 se, kafane samo na pulju. Da li je Crnogorac, da li je Palas. To se vika, jede i pije vika do Savaje. Katke zemlje smo bilo što, kako ti što nabroja. Da li plata, da li Višak, da li K15. A beke se skaramo, koj da plati. Naša je bila Crnogorac. Ko je Crnogorc? Ja sam i službeno tamo išao mnogo godine, kako što ideš jedno vreme koje je ceceta lava. A beke se skaramo koj da plati. Ne može mace ti da platiš, jake platu. Ti si platija koji zna kad. A be kav ga bide? Evo isto na ovo 86. godinu krvodritelji. Da, to je Joco Remenski. Ja se ga, zabravivu ga ona pravnik je, Cuki, na ovoga u Kiropetak žena, znam kako se vikaše mušu. U Čik li je bila ona pravnik? U Čik? Dobro. U Čik, kako be? To su pozitivni ličnosti. Ali Vojkane, ti da kažemo da pokraj sport, gimnastiku, pokraj humanost, što ke zborimo posle za koliko kući daje krv, ti Vojkan znaje da ga zove mikrofon i da otpeva, ama kakvu sakaš pjesmu, da li je Cune Gojković, da li je... Sve. Što sad najviše slušaš muziku? Ja, nažalost, tu sam bio i konferencijer, plus i organizator i sve to je u Iskru.
Koga pevača od bivših prošlih ga najviše ceniš? Pa ja sam ga sakaja mnogo Cuneta Gojkovića i A Tozovac, Toma Zdravković? Tozovca i Tozovca. Toma Zdravković isto je bijan. Toma Zdravković sam se lično pozavaja u hotel, sedimo u Podgoricu, čovek duša. Bojem. Da Nenad počina, Mašan. mnogo me žao. I Mikita Evremovića sam ga sakaja, a Terezu Kesoviju posebno. Evo ga Vojkanov deka sa naočare. Da, odvede dve žene i jednoga dečka. Bilgita, on je diplomiran ekonomista, a ovoj su, posle bide slika, tu je sam, a inače od toga ima još slike kude su za mene šefica na knjigovodstvo i njojna pomoćnička. Evo ga, ta je slika. Ete ta je. Da. Verčena budska žena pokojnoga, snajka Lila, na Dragana Isusa majka, ja i Bilgi. Tu je se lomiva koplje malko između mene i finansovog direktora Jančevskoga. On saka da mi uturi drug da bide finansov direktor, a on ke bide, kako sak što ima vicepremijera, onda bide savjetnik za finansiranje generalnog. I tega ga staviva Mikita Zuba. Evo, ovo je kude Titu u Kumrovac, ima slike. Се, кажи ми, много ти е бия тежък момент в живот, като чик пропадна, какво се той деси? Ти отидуеш са бая на работа? Dva kordona policija, ne može niko da ulegne. Oni naoružani. Ви си изненадиστε, така ли? Ne zna pojma nemamo. Dovađamo, pa na tija policajci većinom, žene rabotim kude mene. U čik. Pa najsmiješno beše posle kad se smirimo, svaka vika na njojnoga muža. Ke dojdeš večer ti doma, rana ke te ne izjede, zašto ne gi pušta? Ja gi vikam, nemojte da se ljutite. Naredba je padnala da ne može da se ulegne, ke vidimo što je rabota. I takoj, dovađale su ljudi, davaja sam gi savjeti, pomagaja sam gi, ama nema zašto ne sam pomagaja. I dan danas ga pomagam. И той чик пропадна и от тега... Пропадна чик, nažalost, još te je u stečaj. Zašto? Prašaja sam mnogo golemi ljudi od našu vladu i oni i ovija nema veze. Ja prašuju za čik. Kad ke prašaš za čik, svi ćutim. Neće niko ništa da kaže. А скоро 30 години така е. Ja sam isto to u Šibenik sa Nade Šutku, mi smo bile nerazdelni drugari. Ona je dan danaska, ona je u Skopje, ima sinče. Evo го иста слика. Da, isto, mi smo nerazdelni bile, ama stvarno samo drugari. А išli ли сте у Omiš? Išli smo svugde niz Jugoslaviju. Како чик? Da. И еве сега... Ona je rabotala u makedonsku televiziju, novinarka je bila. Да, сега ќе полечемо црту, може да кажемо дека чик е многу генерација на кумановци извеа на пут. Da. Многу су људи преку чик. Dobivali su i stipendije, и куќеви и све. Koj ne je došao da traži, mene mi vika, zemi jedan stan. Kakav stan be da zemu? Pa ja si imam stan. A be ne može, vika, zemi ima dva. Imaš dva sina. Ja ne sam se kaja da zemu toj, nikad. Evo, Vojka, ne ova slika kude što ste svi... Pa to je grupno isto. Slavica na Miku žena, Zvonko, Nade Šutka, Divna, toj Palasli beše, kako se vika, agencija za letovanja. Pa, dobro, dole znam kude je kancelarija, dobro. Da, zabravljam. Čekaj, tu je još koje. Tu je Nadežda, Žane na Petruševskoga, na Petruševskoga sestra, ona u Skopje si živi, tamo se odade, tamo studira i tamo ostana. Umjesto si beše tu je, kude nas ja uvikaše kad se čujemo, vikam da si ostana u Kumanovca, ki si ja ne sam... Ovo je nekoj drug dijel na grad. To je u Ohrid. U Ohrid, da, to vikam u Ohrid. To je u Ohrid, snajka Lila, Verče, šefica, Bilgi i ja. Pa kako, ja moram da otidu sa njima, ja imam poslovni prijatelji, oni ne može da sedi sve u knjigovodstvo. Na svakoga moram da mu pomognu, tu i nema diskusije. Čevlarijada, Ohrid 86. Da, to je Čevlarijada, mi smo, i kad se organizirala Čevlarijada, bilo u drugu republiku. Najbolji majstori su naši bile takmičice. Nikad ne je mogao niko da ne pobedi. Čiki i Maja najbolji majstori... Najbolji u Jugoslaviju. I najbolji modelari. Modelari, Pa znaš kakvi modelari be? Mi smo modelari, posebna služba. 50 duše rabotim. Pa onda ke gi pratim svi, koga u Pariz,
koga u Germaniju, bilo kude, da se usavrši. Čik, и бяха много успешни моменти у спорт. Мал фудбал поготово, паре smo imale. Ова е убава слика у спортску салу. Кој се дека во екипа, знаеш да ни кажеш? Билги, Миле, покојан е, сега умре, много ме жал, беше на сахран. Моме Куль, Кире, ја, Љуше, Мики Зуб. Имале сте добри резултати на турнири. Не добри, него фантастични. Фантастични, да. Еве, ова е иста екипа. Таа е. Да, иста. 84-та година. Да, ето, тако е. Овојки ни кажеш, Војка, не ти куде е? Па не знам у коju кафану, али овдека ми е моја професорка Мира Манева, у гимназију класна, Лазе, како се вика, Снежана, она работеше у пошту, ја и Наде Шутка. А тоа е слика на мојега деду, тоа е брат роđен на моју бабу, мајка на моју мајку, у Сан Франциско. Тоа е слика стара, не знам коju годину е од позад. 70 пише. Ете тој. 70 годину, па не испрати писма, нели тега само Да. само мора да путува Тега не е таму. имало интернет како сега. Ма как? Ја ете туја се слика, исто тоа Војка е. е на радно место, Војка не? Не е на радно место, ама глумимо такој. Важно, кој како дојдеш вика Војка, дај бе нека тебе да се сликамо само. Ја сакам све прво радници бе. Прво радници нека бидем задоволени. Исто и тај, и тој е исти човек, дедо ми. Да, еве да го покажемо. Исто у Сан Франциско. Па тога ни пишуеше да се чуди човек. Вика, не смем да искачам, имам едну служавку црнкињу, која иде купуе све. Зашто не смееш да искачаш? Вика, поради тој што ќе ме убие, пензију да не ми дава више пензија. Али Војка не, ти треба да се гордееш и со справо твој дедо Владимир Антонов, кој кирае кровна конструкција на Соколану, тоа е голема работа, а овој прилику ми ќе го покажемо слику на негову супругу. Да, Варвара Антонова. Еве сега многу кумановци 72 години има на таа слика. Ја па многу кумановци знае, многу не знае за Владимир Антоновога, за твојега дедо, кој е многу заслужен за Соколану што се е проектирало, работае ден и ноќе. Опиши ни га ти какъв човек е бие Владимир Антонов, од оно што се чуе. Па да, што сам чуен, ја не сам се с njega жив видеа. Да. Па генерално, ако се праша за људи кои су бегале, белогардејци, од Русију, треба да свакога да му биде јасно. Моја баба, жена на Владимир Антонова. Како се викала она? Варвара Антонова. Варвара. Она е у 72 години овдека, али она кад е бегала од Русију с мужа, она е останала у Софију. У Софију е била балерина. Она од малена, например, не смее да збори дома руски. Њојна сестра, моја баба, директно роđена, на мајко ми мајка. Ми смо само француски збориле с моју бабу дома. Она е едина писмена жена била у Куманово, што тој свиѓало ли му се на некога или не, али пошто е Рус, запослиле су го у Киро Петак да чисти конци од тија одеќу што го они производи. Значи, морала е да биде понижена. Морала е да биде понижена. Политика и она не е одбивала рама. Извини, ово е многу важно. Кад се прави са свадбе, ке се зимав некој Кумановаc с Кумановку и обрна Кумановка с Кумановци. Она е спремала, цртала е, зашто била многу добар уметник. Тија, сеќам се ја, многу убаво, тија од креп сатен, мора да се нацрта тамо некои слике, што тражи овија кои ќе се зимав. Она и од туе по некој динар добивала за да преживимо. Факултетски образована жена, ама не е смеала због политику да добија адекватно радно место. Твој дедо, каде работеа с мајстори, бие многу клучен, помагаја ги, даваја ги савети, како таа конструкција на Соколанова се направи. Па чак ти си кажуваја некој анекдоте с некој шклјосу, како е се качуваја на скеле, па е работаја и он се снима или... Он е прво бија радник, а после инженер. Ја мислам се со Војсам кажаја све за njega. Човек
koji si го знае работу, човек кој воли да попие, плјоска, мене професор Гоце ми е кажуваја, и Оцко, вика, гледа, па вика ги на тие мајстори, како гледа овој да го мрне таму, овој да го стави овам, вика, извади плјоску и испие си ракијицу. Па после продужи. Тага су биле фер, овие општински власти куде нас, дале су му решење за плату, 6700 динара, тага тој големи пари су биле, и плюс су му дале возача со фајтон. Тој ми е најсмешно било на нас. Возача со фајтон. Мора да го чека. Куде иде он, да го одвезе и тој да го чека. Абе, тој не може сега да се замисли, ама тога е било такој. Сакале ми или не, такој е било. Човек е бија, па туја, Маријане, извини, па занатски дом е Исто негово дело. Негово. Дојдан парк с базен. Горен парк. Сам ја садија дрва. Не се сакае да нема се понижи ако работи. С мајстори е бија те. Еден прекрасен човек. Да. Ово е дедо Васа, тако се вика на руски дедза. Тоа е још една слика, имаше ги, еве га туја и пред тој, ама ово е исто брат на моју бабу. Нажалост, сви су се разделиле после Октобриској револуција. И твоја сестра која живее у Београд. Тоа е моја сестра на след за време на 25. мај. Тоа е, има смо и постару слику, ама ова е у живот јоште и затоа го донесе да живее го у покажам. Батајница ли? У Батајница. Таму си одадена. Ти си добија многу благодарници. Многу. Колку пат си даваја крв во живот? Јас сам даваја 30 пута крв и не сам сакаја више да продолжу не од нешто друго, него работев с људи да ги убеду. Па бре, пола прешевски радници су постанале, и тој женски, биднава мои крводарители. Да. Треба да ги убедиш дека нема ништо страшно. Еве овие многобројни признанија. Овој ми е едно од, мислу дека е од овој пензионери сега. Да. Па викаме Буба и ја отиде и победи одма. Ја никако не сам се задоволуваја да виду друг. Еве ти овој Поповиќ Воислав за повеќе годишна активност, детова Партизан Карпаш. Да. Па како тренер. Да. Црвен крст на Југославија. На Југославију, затој сакамше да го потенцираш. Па и моја супруга е горе доле исто. Колку пати давала крв и она? Она е само 8 пута дала крв, а многу касно почнала. А ја 30 пута, знаеш и зашто сам престанаја? Не можеш некој да ги убедиш, вика, ако е први пут дадеш, тоа е вика како дрога, ќе те тера да даваш још. И ја ги убеду, еве, даваја сам 30 пута, више не давам. Еве и златна значка. Да, златна значка, сребрна значка, сви могуќи тие благодарнице или захвалнице сам ги добија. Од прошли систем. Еве, овој диплома од тоа е Чевларијада. Охрид. Чевларијада, нели? Измисливам и тога имаше Стивен главна улогу у една емисију, па мене ми дале, Мики Зуп ми даја надимак Стивен. Војкам Поповиќ Стивен, а тој Стивен беше настран. Викам, немој бе. Сега, Војкане, зборимо сат и 20 минута, може да зборимо уште многу. Во овој прилику, професорка Милица Петрушевска, жена изваредно пишува македонски, предава цел живот сега у пензију, напишаа едну книгу односно едни стихови за Соколану, во овој прилику ја ќе ги прочитам, а су наменети на вас спортисти кои сте работале у Соколану цел живот. Цел живот. Сте биле многу активни и за сви спортски радници и она во кој вика наслов Аманет на чирата што кон едината патуваат и вика секој град има своја убавина, своја гордост и величествен сјај, а Куманово ги има 4 бандери и тумба како обележје на овој крај. И уште нешто посилно и битно за секој што од срце да спортува милува, Соколана како бастион се издига и соколите своји ги закрилува. Момир Коруновиќ и русинот Владимир Антонов со визија своја пред Куманово смело создадува и увековечија чудесно прекрасно дело.
Градба со донација од добри еснафи и трговци кои не жалеа пари, а меѓу нив многу познати имиња. Се за овој храм културата да цари. Имињата забележени со љубов, Ацо Скаква, Оцко, Томе, Чедо, Виде, Владо, Владанка го одбележаа новото време што иде. Соколана е единствена од затворен тип од 47 до 77 новија простори и немаше слична прекрасно место за напребарувачи од Триглав до Кевгелија лична. Да. И првото отворање пред јавноста го доживеа и прославија 6000 посетители од сите страни на Југославија, тој каде Соколана Да, пуштена. знам. Надалеку познатата соколанска музика и убавите игранки ги чекаа со растреперени гради, ги сеќаваат нашите татковци и мајки на убавините кога биле млади. Благодарност за сите што ја исполнуваат, што успеси нижеа рекорди соборува, благодарност на домарите Славка и Коста, кои како своји ја гледаа и чуваа нашата Соколана. Извиши се високо убавице наша, те чуваме како нешто свето, ти што мир и возбуда нудиш и во снежна зима и во топло лето. Заложба на луѓето што спортот и културата ја носат во домарите своји е овој објект да добие нов лик, да ја врати доблеста и убавината, пријатели мои. Вредностите пренесени од постарите како аманет на чедата што кон едината патуваат, се најубавата врска и сознание со кое генерациите се ракуваат. Професор Милица Петрушевски, овој са тие убави стихови. Па Што бога ќе ми. кажеш Војко не за овој професор кој ваше Што да кажу, свакаву Гледам час. дека си многу узбуден. Свакаву час. За мене е најважно истина да е, а све е истина. Да. Истина е дека ти си единствен кој е земаја да се осуди, да земе, да работи овој за наше Куманово. Да кумановци и сега помлади генерација видив дека е било активно у сви спортови наше Куманово. Абе скопјанци ги тепамо ке полудив. Ама, ми сме кумановци. И еве сега Војкане, доваѓамо до сам крај. Конечно Соколана после многу години е вратена на град. Наш градоначелник презема акцију и чека се тој момент кога тај објект ќе се врати. А ви сви спортисти, срце ви тика, што вика срце ви лупа, да се направи Соколана и да отиде горе маса, армија на луѓе и да го дочекамо тој ден. Мислам дека ќе го дочекамо тој ден. Неću сега да преюдицирам, да кажу кој како што ќе води. Делимично знам, нема да споминјам имиња, ама свакаву част на господју Милицу, професорку, од мене голем поздрав. Било што е напишала кратко или дугачко, вреди. Истина е све. Тој ќе значи за тебе Соколана кога ќе се врати, кога ќе Бога ми не засие. знам што да кажу. Што да кажу, јас сигурно нема да биду дома, ни у овој време, ни навечер. Јас сигурно ќе се самостално ќе си иду у Соколану и ќе си го гледам. И ќе ga прату цело овој збивање за незину реконструкцију. Знаемо, градоначелник кажа јавно дека средства има, ќе се прави. Еве денеска видују, има некои машине. Почна радна акција што вика Кумановци. И игралище што е со тие метални ограде е оградено све, значи тамо ќе се работи и мене ми срце за игра. Остави га авто тамо за да дојде овдека, да се виду с тебе, зашто ја нешто си ти маце, него тој што ти ga направи, ни за 1000 години не би се наше некој што би се напатија да овакви информации да ги каже на јавност. Еве, да се надаме од здравје Божјето години дека Соколана ќе се реновира. Тој ќе значи исполнување на обврску према сви генерации и тој објект е, што викаш ти, срце и душа на град Куманово. Како да не бе? Абе, ја не може да сватам ако некој би кажа обрнато. Немој пред мене да каже обрнато. Зашто ќе се скарам? Па да ми е роѓен брат. Ако каже истину, добро е. Ако мисли да лже, било кој, болje немој пред мене да лже. Многу сам скокотлив кад е у питање Соколана. Моја Соколана ми е дала здравје, мислу дека сам добар и домаќин, мислу дека сви ме знае дека сам поштен, туѓо не сакам, моје давам. Не давам, ја да. Абе,
ne znam što da kažu, ja sam izgleda roden, pa neko vika, budala ovaj voka me, zanimava se s tije rabote, to je završeno odavno. Kako be završeno odavno, be? To pa treba da ga znaju ovi mladi generacije, be. Da znaju što je obeleženo Da znaju što je obeleženo na Kumanovo, ne znaju da se vika zanatski dom. Pa to je ne lijek greota. Ima li roditelji da mu kažem nešto? Ali za to je naš gradonačelnik znaje. Gradonačelnik zlato čovek, nemam reči sa kojih će se izrazu i će mu se zahvalu od moje ime, pošto samo može da se zahvalu od moje ime. U ime na svi sportisti. A onda, ne, polokav mace, prvo i najglavno treba na tebe Kumanovo da ti se zablagodari javno, a to se desi nekoliko puta, gradonačelnik se zahvali, pohvalite kako čoveka koji je napravio ovo je bre, remek delo za sport u Kumanovo. Ja se nadam da kada dođemo u priliku pa da gostujemo, da stvorimo pa da vratimo emocije, ali kad objekt gore će se napravi, tačno, bravo. Ti si spreman gore na taj svečan čin, pa ako treba da zapoješ od radosti. Ja bez pesmu ne sam bija nikad, ama kako mi sin počina, od toga ne sakam ni u auto da ga čuju neku pesmu. Ne može jednostavno. A inače, cenu čoveka... Ali može da se obratiš u ime na svi sportisti da kažeš nekako zbora. U svako doba i Eve Srgake koristu priliku da gi se zahvalu na svi sportisti od Kumanovo, ne lažni, nego sportisti. Mi gi znajemo koji su. Ama nažalost imaš i nekoj koji saka sva lažno da se predstavi sportisti, oni ne su bili nikad ništa. Hvala vi što ste dale sve što ste mogale za naše Kumanovo, a ja sakam da ga vidu prvo moju Sokolanu Lepoticu, da ga vidu u sjaj. Ona krv kako što je bila nema da bide, to je sam siguran, ali 70-80% ke bide. Da taj naša ubavica, Lepotica, bide pa u onakav sjaj, ne može, vikam do kraja, ama ke bide pa odlična. Ona možda ke izgleda fantastično, zašto ima poviše, kako da kažu, stvari da se napravi koji niko ne ima ni da gi zamisli. Ke ima nadzoran odbor. Ali ke bide, zdravije. Ke bide. Hvala mnogo, Mace, još je puta. Toliko za danaska, pozdrav od Kafe Bar Jart, dragi Kumanovci i Kumanovki, gledamo se drugu priliku. I od mene pozdrav, hvala lepo.